Jo, danas radimo maske, pokazat ćemo neke osnovne stvari kao što su maskiranje teksta, osnovne modove i opcije maski, seckamo leptira na lere i letimo kroz svemir sa ovim maskiranjem prozora. Baci like, share, subscribe i idemo na video. Idemo odmah konkretno, napravio sam neke kompozicije kako bi brže radili, krećemo od teksta. Dok nam je selektovan text layer ili video layer ili photo layer, nije bitno, bilo koji layer, kada izaberemo rectangle tool i crtamo, dobit ćemo masku. I krenemo i odmah možemo da vidimo da maskiramo slovo po slovo, naprimjer. Maska se automatski pojavljuje u samom layeru, na slovo M prikazujemo samo masku, na MM prikazujemo sve opcije maske. Prva i automatska opcija na svakoj masci je add, imamo takođe inverted, što znači da ga invertuje u odnosu na masku koju smo napravili. To je u slučaju add-a isto kao i subtract, kao što možete da vidite. Znači ako pomeramo masku, oduzima sve unutar maske, dok na add logično dodaje. Ostale opcije ćemo pokazati posle. Ajmo odmah da prikažemo kako se animira maska. Znači mask path, upalimo keyframe, stavimo na početak i na primjer uvatit ćemo ovde. Ovo će nam biti početni keyframe, za 20 frame-ova ćemo staviti krajnji keyframe i dobili smo animiranu masku. Naravno odmah možemo da stavimo i F9, easy ease, i da ga malo sredimo u graf editoru. I ovo je već cool maska. Drugi način odmah, bez animiranja maske, koji možemo da pokažemo, je da dok imamo masku, na primjer donju ivicu stavimo odmah ispod teksta i animiramo tekst umesto maske. Znači na UU idemo na Animate, Position, kao što smo pokazali u prošlim tutorialima, pomerimo tekst dole, maska ostaje, tekst se animira, tako da će krenuti prvo sakriven, pa će se pojaviti. Idemo odmah na Range Selector, ovde nam opacity ne treba, kliknut ćemo na Start, staviti na početak i animirati do 100%. Ovde će lepše izgledati ako stavimo reči da se animiraju i uradimo naravno easy ease. U graf editoru ćemo da ga sredimo i to izgleda ovako. Jedan cool efekt animiranja teksta sa maskom. Šta je isto cool? Sada, pošto imamo ovu masku i animaciju teksta, position nismo dirali, sada možemo jako lako da ovo pomeramo, a da animacija ostaje isti i možemo da slažemo tekst da dobijemo nešto cool kao jako, dupliramo tekst, pomerimo dole, bitan, još jedan tekst ćemo napraviti, tekst, i sada možemo da ih scalujemo i rasporedimo po ekranu na brz način, offsetujemo ih na primjer 10 frame-ova, prvi, drugi pa treći, i ovako smo dobili brzo jedan cool tekst animiran uz pomoć maske. Offset može da bude i manji, na primjer samo par frame-ova, to izgleda ovako. Preći ćemo na drugi primjer, ovdje imamo sliku i to će nam biti lakše da pokažemo sve modove koji mogu da se koriste. Uzet ćemo umjesto rectangle toola dok je slika selektovana, uzet ćemo ellipse tool i krenuti da crtamo elipsu. Ukoliko hoćemo pravilan krug, držimo shift dok crtamo i dobili smo jedan pravilan krug, unutra je planina i već izgleda cool. Ukoliko želimo da pomerimo ovu planinu i centriramo je po krugu, izabrat ćemo pan behind ili anchor point tool, kliknemo na sliku i mrdamo je unutar maske. Izgleda mi gotivno ovako da ima malo lišća. Da nastavimo sa modovima maske, prikažemo sve opcije maske. Znači, shape smo pokazali kako se animira. Feather predstavlja koliko će nam mekan biti ovaj prelaz maske, kada deselektujemo možemo lepo da vidimo. Mask opacity predstavlja vidljivost maske i imamo mask expansion koji možemo da idemo u minus, da smanjujemo masku u odnosu na nacrtanu masku ili da je povećamo. Da objasnimo i ostale opcije, subtract smo već pokazali, znači u slučaju subtracta sredina, odnosno sadržaj maske će se iseći, a okolo će ostati slika. Ukoliko vratimo na add, znači ostaće samo ovo što je u sredini. Kako bi objasnili ostale modove, nacrtat ćemo još jedan oblik, na primjer može bude kvadrat, koji ćemo nacrtati ovde. Sada imamo krug na add
i kvadrat na add. I to izgleda ovako. Znači na masku kruga dodata je još jedna maska i produžena za ovaj deo. Ovo je kao skupovi iz matematike, ako se sećate. Ako idemo na subtract, ostaće nam samo ovo iz prve maske, dok druga maska se oduzima od prve. Ukoliko idemo na intersect, samo ono što je zajedničko za ova dva skupa ili ti dve maske će ostati vidljivo. Ostaje da pokažemo difference od ovih bitnih parametara. Difference je znači samo ono što nije zajedničko za ove dve maske. Naravno imamo opciju inverted. Ako invertujemo, prikazat će sve to samo invertovano. Idemo na sledeći primjer. Ovdje imamo jednog leptira i sada, na primjer, ako želimo da animiramo mrdanje ovih krila, da izgleda kao da leti, možemo maskama da isečemo jedno krilo, telo i drugo krilo. I sad ćemo to brzinski da uradimo, iako bi ja možda to preradio u Photoshopu, ali čisto zbog ovog tutoriala i radi se o maskama, ajde da isečemo krilo. Uzet ćemo pen tool za ovo i krećemo dok je selektovan layer da crtamo oblik krila. Ovo uradimo što preciznije moguće. Ukoliko je ovako nevidljiva boja maske, možemo da je promenimo duplim klikom na masku i stavit ćemo, na primjer, ovako crvenu da se lakše vidi. Isekli smo jedno krilo, dupliramo layer, obrišemo masku, idemo na drugo krilo, izaberemo pen tool dok je selektovan layer i isti postupak. Krila smo dobili, još telo, duplicate, obrišemo masku, idemo na novu masku. Pen tool dok je selektovan layer, idemo iz početka. Nekako nam se ovo pomerilo, vratit ćemo ga na mesto. U slučaju da nešto nismo sigurni, uvijek možemo da idemo na opciju none i da proverimo, na primjer smanjimo opacity i da proverimo da li je dobro. Ovako, ovdje smo zaboravili i ovu nogicu. Znači, na pen tool možemo i dodati još pointa. Mislim da za potrebe ovog tutoriala i ne moramo da idemo ovoliko u detalje, ali ajde. Kada smo završili, vratit ćemo opacity na 100%, na M ćemo vratiti masku na add i sada imamo levo krilo, desno krilo i telo. Ukoliko želimo da animiramo krila, prvo što ćemo raditi, na primjer, je pomeriti anchor pointe na koren krila, za drugo krilo će biti na ovom mestu, a telo ćemo centrirati na sredinu tela. Krila parentujemo na telo i možemo ova sva tri lera pretvoriti u 3D lere. Zatvorimo maske, više nam nije potrebna ta opcija. I sada, na primjer, na rotation, R, animiramo rotaciju po Y osi, stavimo na početak za 10 frame-ova, ovo krilo će se saviti ovako, na primjer minus 40, drugo krilo će otići plus 40, na početnom frame-u moglo bi da ode malo u minus 40, drugo krilo jer je na drugoj strani na plus 40 i nakon 10 frame-ova kopiramo početne keyframe-ove, stavimo N da nam ovdje bude kraj lupa i dobili smo neko animiranje krila. Sada naravno možemo na R telo da rotiramo i dobit ćemo kao neki fake 3D izgled ovog leptira sa krilima. Izgleda cool, iako je ovako naivno određeno, vide se tu rupe, ali nije ni bitno, ovo smo čisto pokazivali kako da radimo sa maskama i koje su sve mogućnosti. Bavit ćemo se 3D-om više u nekom narednom videu. Još jednu stvar koju želimo pokažemo, na primjer, imamo ovu sliku, prozor u svemirskom brodu, imamo ovaj video. Mi želimo da napravimo od ove slike neki video gdje ćemo kroz prozor vidjeti svemir, odnosno brod kako se kreće kroz svemir. Ništa, selektovat ćemo sliku i isto idemo na pen tool i sad ćemo ubrzano nacrtati masku preko celog ovog prozora. Možemo vidjeti kako je malo blura na ovome, tako da ćemo naknadno dodati feather na masci kako bi to izgledalo realnije. Došli smo do ivice, ovdje ćemo preći malo, barem malo, preko, a ovdje se vraćamo za gornji deo prozora i ovdje ćemo malo preći i vraćamo se do početka maske. Sada šta je potrebno, znači da idemo na subtract, da se oduzme taj deo maske, pogledat ćemo kako izgleda. Krzave su ove ivice, znači stisnemo dok je selektovan layer MM, feather,
ćemo povećavati dok ne vidimo rezultat. Ovo je možda previše. Na primjer, feather od 100 izgleda ok. Sada ćemo pogledati kada ubacimo video kako to izgleda. Već se uklapa. Ove ivice, pogotovo ovde, bi mogle da izgledaju malo bolje. Preveliki je taj feather. Stavit ćemo feather 20. Ugasimo prikaz maske kako bi bolje videli taj prelaz i definitivno bolje izgleda na manjem featheru. Znači kada vratimo na 100, ovde se već vidi previše svemira iz originalnog videa. Kada vratimo na 20, to je sasvim ok i to izgleda ovako. Meni se sviđa, čak ne mora ni color da se koriguje. Možda je jedina stvar koja nedostaje, ukoliko odemo na none, je ovaj odsjaj prozora, a to možemo rešiti sa jednim prostim shape-om koji ćemo nacrtati ovako. Obojiti ga u belo, smanjiti mu opacity. Pogledamo još jednom kako izgleda na originalnom videu, znači ovdje imamo feather mask. Ovo je cool, možemo prikazati jednu cool stvar, a to je kako se maska dodaje na shape layer. Znači sada imamo shape layer koji je bela boja, smanjen opacity na 7, ali nećemo da dodajemo gradijent, nego želimo samo da maskom iskontrolišemo ovu vidljivost na drugom delu. Stavit ćemo ovdje 8 vidljivost. Kada izaberemo rectangle tool, na primjer, ili pen tool, sada ako crtamo, dodat ćemo novi shape, a to ne želimo. Vratimo se. Ovdje imamo opciju da li želimo kreiramo shape uz ovaj shape koji će biti na istom layeru ili želimo kreiramo masku. Preći ćemo na masku, povučemo jednu liniju paralelno ovako, malo veću i sada možemo vidjeti da je ovo maska. Idemo na M, ići ćemo na subtract i povećat ćemo feather značajno. Sada ovdje možemo iskoristiti mask expansion da ne bi pomerali masku i dobili smo taj odsjaj. Opacity može još malo da se smanji na 6, ukupan opacity. Shape koji je sad preko stavit ćemo ispod ovog layera, a ovu masku sada možemo da upalimo na subtract. I sada vidimo ovaj odsjaj prozora, malo je previše vidljiv, smanjit ćemo ga na 2 i promeniti mode na light. Možemo još malo ovu masku ekspandovati, čisto da dobijemo jako blagi odsjaj. Ugasimo vidljivost maski da bolje vidimo. Ovo već izgleda ok. Imamo blagi odsjaj prozora kao na originalnom videu i to sad izgleda ovako. To bi bilo to. Do sljedećeg videa. Vidimo se.